Nofs in-nefqa ta' film ta' kumpanija Ingliża se tkun intefqet f'pajjiżna. Dan sar magħruf waqt żjara tal-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli fuq is-sett tal-produzzjoni The Seed li bħalissa qed tinġibed f'pajjiżna. Il-kumpanija Ingliża mistennija tonfoq ftit inqas minn 2 miljun euro hekk kif pajjiżna matul ix-xahar ta' Settembru se jkunu nġibdu 4 produzzjonijiet. Il-Ministru Farrugia Portelli u l-Kummissarju tal-Films Johan Grech iltaqgħu mal-produtturi u wħud minn dawk li qegħdin jieħdu sehem fil-produzzjoni The Seed. Il-produttur ta' The Seed, Matt Hookings, spjega b'entużjażmu raġuni għal ritorna f'Malta biex jiġbed produzzjoni oħra minn tiegħu. Delighted to be back in Malta. We shot a movie here last year called The Obscure Life of the Grand Duke of Corsica, and we had such an amazing experience that it made sense to come back here again and do this sci-fi horror that we're doing here again in Malta. We've had tremendous support from Johan at the Malta Film Commission and Paul, and just made complete sense to come back and do it, so we're very happy to be back. Il-Ministru Giulia Farrugia Portelli spjegat kif ma' żmien Malta qed issir iktar attrajenti għal produzzjonijiet ta' kull ġeneru. Li interessanti fuq din il-produzzjoni l-ġeneru ta' science fiction li Malta mhux normalment attira dawn it-tip ta' produzzjonijiet, imma Malta qed tkun aktar kompetittiva u attraenti għal dawn it-tip ta' features u movies li qed jiġu filmjati f'pajjiżna. Il-Kummissarju tal-Films Johan Grech tenna kif dan il-fatt li f'xahar wieħed inġibdu 4 produzzjonijiet ifisser li minkejja li mxija laqtet ukoll l-industrija tal-films pajjiżna għandu reputazzjoni tajba f'din l-industrija. Saħaq li fil-waqt li pajjiżna huwa kompetittiv, xorta waħda hemm fejn bħala pajjiż nistgħu nissaħħu biex din l-industrija tibqa' ġib aktar flus lejn Malta fosthom xogħol għal Maltin. Hemm il-fuq minn 75 crew members jaħdmu fuq dal-film li aktar minn nofshom huma Malti. Aħna ninsabu ottimisti biex inkomplu naħdmu u nattiraw aktar films lejn pajjiżna biex bekk inkomplu nsaħħu l-industrija lokali.